Sada smo u Turist Agent softveru. Ovo je deo za grupno putovanje. Ja ću vam pokazati kako da kreiramo jedno grupno putovanje i nakon toga kako da unosimo to grupno putovanje putnike i kako automatski da u roku nekoliko sekundi dobijemo ugovor, fiskalni račun, priznanicu, fakturu i automatski donesemo u e-turistu. Znači idemo ovde. Da dodaje grupno putovanje. Ovde vidimo koja su aktuelna, koja su prošla ili stornirana. I ovde idemo na kreiraj grupno putovanje. Vidite, ovde možemo da biramo prvo da li je to izlet jednodnevni ili višednevno putovanje. Tako da idemo ovde. Istanbul, novembar. Ovo je potpuno realno putovanje jer mi stvarno ćemo imati Istanbul u novembru, da organizator automatski vuče vaše informacije. Nosilac putovanja, pošto ovde nije reč o sindikatu niti o školi, ide na fizičko lice, jer se putnici sami prijavljivati. Ukoliko je sindikat, škola, idemo na pravno lice i unosimo ove podatke. Ovde ćemo staviti početak putovanja 26. 11.2025, dana će biti 5, 3 noćenja, automatski izračunava kad se vraćamo. Novi Pazar je polazak. Nakon toga imamo ovde autobus, odaberemo tip. Ukoliko smo već kreirali putovanje turistu, ovdje ćemo uneti JID. Vidite on ovde vuče sve JID-ove iz vašeg turiste automatski jer je on savršeno povezan. A možemo lako naći ukoliko bi ja uneo, a nisam uneo turistu ovaj program, a možemo i to kasnije promijeniti, nije strašno. Ovdje imamo tip cene, pojedinačna ili zbirna cena. Zbirna cena je najčešće vezana za pravna lica, tip ekskurzije. Biramo valutu, neto bruto. Puno ljudi pita šta je ovo neto bruto, zbog čega? Pa zbog toga da bi vam izračunavalo statistiku i vi statistike znate gde ste najviše zaradili, gde manje, gde više da ulažite pažnje i novce. Naravno nije moguće znati neto tako jasno u početku, tako da ja ću ovdje staviti 159 čisto radi reda. Nakon toga u toku kreiranja putovanja ili kad se vratim ja ću ovo promeniti i on će sve promeniti cijelu statistiku svega toga. Ovo se naravno ne vidi na ugovorima i dokumentima, ovo je podatak za vas. Nakon toga ovdje imamo destinaciju Istanbul. Naziv smeštaja je Elbal. Ovdje ćemo staviti samo datum kasnije, pazite na ovo, znači moramo gledati kada se ulazi hotel zbog podataka je turiste i hotela. Dana će biti ovdje 4, noćenje 3, check-out sam je pravio 11, tačno je, usluga je noćenje sa doručkom. Ukoliko imate još destinacije, onda to unosite ovdje. Pošto mi nemamo, idemo samo na kreiraj putovanje. Evo vidite, mi imamo ovdje već sada Istanbul putovanje. Ja kada unosim putnike, ja ću sada ući ovdje i vidite, on mi otvara sve podatke o tom grupnom putovanju. Gde se putuje, koliko košta, neto bruto, koliko ima ukupno putnika, ko je kreirao putovanje. Ovdje se dalje nalaze roaming liste koje on sam kreirao. Koliko želim sve odjednom donesemo je turistu, onda kliknemo ovdje. Ovdje mi je istorija promjena koja šta kada uneo izmenio izbrisao. Ovdje su mi podaci da to storniram, izbrišem ili izmenim. Ovdje mi je dodavanje putnika. Mogu dodavati putnike na dva načina. To su dodavanje pojedinačno, tipa Armin i Haris hoće da putuje, ja ću dodati sada ovako. Ili ako imam listu putnika, što je vrlo dobro ako imate ako vodite decu na ekskurziju, koliko imate klubove tokom leta, organizacije raznih događaja, onda idete preko liste koju su oni vama već poslali, unesete u listu bacite u naš softver i on automatski povuče sve putnike na ovu ovdje listu dole. Pa vam je lakše da kreirate ugovor i sve ostalo. Sada ću izabrati ovu najčešću funkciju pojedinačnog dodavanja. Ovdje ću dodati da imam dva odrasla, to ćemo biti na primjer Armin Gicić. Ukoliko već ima putnika, on će povući sve informacije. Ukoliko želite više podataka, onda i ovdje unesite. Sačuvaj. Nakon toga Haris Zenović, to mi je kolega. Idemo tu. Nakon toga, vidite, sljedećem korakom već pokupi sve podatke. Ukoliko drugo mesto
polaska, odnosno ulaska u autobus, onda tu unosimo, pošto je isto, broj soba je isto jedna. Dvokretno, ukoliko su dve, stavit ćemo dva keca, ali pošto je ovdje jedna, stavit ćemo samo jednu twin. Napomena, mnogo teški putnici, ili često hoće napred. Ova vrsta napomene pisat će se u dokumentima, tako da to obično sklanjam. I na kraju će on sam izračunati cijenu i to možete da promenite. Ukoliko je on platio samo, na primjer, avans 50 evra ili dinara, idemo tu, završi prodaju. Vidite. Sada je on uneo Armina Gicića na ovom putovanju. Ovdje je jedan mali profil kao putnika Armina Gicića. Tu pišu svi podaci, financije. Ukoliko hoćemo da izvučemo fiskalni račun, samo ovdje kliknemo izdaj, on će izdati fiskalni račun, priznanicu će ovdje izdati. Nakon toga, ovdje, na primjer, ako to da uplaćuje, na primjer, 10 evra, onda će on to odmah zapisati. Vidite kako na priznanici sam se računa, dugovanje je promijenio, ovdje ćete također moći da dodate i fiskalni račun još uplata. Sad dokumentacija. Ukoliko želim ugovor, ja ću samo kliknuti ovdje i vidite, on je ovdje sam kreirao ugovor kakav treba da bude. Nakon toga, izašao sam. Sad ću opet ući u detalje. Nakon toga je tu faktura, vidite, sa QR kodom, pa može putnik te skenira i automatski ide na vaš račun novac. Ukoliko želim e-fakturu, onda kliknemo ovdje. Ukoliko želim da je pošaljem ili štampam, sve je to u suštini istom mjestu. Nakon toga, ukoliko želim evidenciju e-turistu, samo ovdje. Ovdje će biti ukucan JID, kad se ukuca u samu osnovu grupnog putovanja, samo ide i sačuva. I on izbacuje automatski na istom mjestu garanciju putovanja. Vidite kako to izgleda na samoj listi. Ukoliko mi bude trebao roaming lista, ja ću tu kliknuti. Ukoliko mi treba lista putnika, ukoliko želim da obaveštavam putnika, ja ću ići ovdje, da kreiram poruku koja će ići putnicima, na primjer, evo je poruka za polaske, za ankete i tako dalje. Tako da je u suštini sve to osmišljeno na istom mjestu i ono što je genijalno jeste da vi ovdje možete automatski sa vašeg sajta dobijate online prijave, da ih potvrdite, da tražite uplate i to je to. Tako da sve što treba je jednoj agenciji koja organizuje putovanja, da li isto putovanja tipa Istanbul, Beč, Venecija, putovanja tipa dečiji kampova, ekskurzija, sve je ovdje vrlo jasno i vrlo jednostavno napravljeno. Ukoliko želite više informacija da probate vi sami, prijavite se na naš sajt turistagent.com, idete ovdje na prijavu, unesite vaše podatke i idete isprobaj. Mi će vas nakon toga kontaktirati. Ukoliko želite da razgovarate sa mnom, ovo je moj broj telefona. Hvala vam puno na pažnji, sve što treba to smo. Prijatno.